Malta u l-Ġordan niffirmaw numru ta' ftehimiet ġodda li se jwasslu għal aktar kooperazzjoni u ħidma konġunta f'numru setturi differenti. Dan waqt żjara uffiċjali għamel il-Prim Ministru f'Amman il-Ġordan. Hawnhekk, Dr. kellu laqgħa mar-Re tal-pajjiż għal Ħussejn bin Abdullah it-tieni. Fil-bidu tal-laqgħa, il-Prim Ministru sostna kif din iż-żjara timmarka mument importanti fil-biberija li ilha teżisti bejn iż-żewġ pajjiżi li għandhom storja b'saħħitha ta' kooperazzjoni u rispett reċiproku. B'hekk din iż-żjara toffri opportunità prezzjuża biex ikompli jissaħħu ir-relazzjonijiet bilaterali. Fost loqsma li dwarhom hemm kooperazzjoni bejn żewġ naħat hemm it-turiżmu, l-edukazzjoni, il-kultura, kif ukoll fil-kooperazzjoni dwar l-ilma u l-enerġija. Fil-laqgħa tat-Tnejn ġie ffirmat ftehim ta' qafas għall kooperazzjoni li se jiġbor flimkien tekniċi miż-żewġ pajjiżi biex jidentifikaw oqsma ta' interess komuni li jista' jibbenefika minnhom kulħadd. Il-ftehimiet iffirmati jinkludu dawk biex tiġi stabbilita Kummissjoni Ekonomika Konġunta Permanenti, ftehim dwar kooperazzjoni teknika fl-oqsma tal-enerġija u l-ilma, ftehim dwar kollaborazzjoni fis-settur turistiku u ftehim favur kollaborazzjoni fis-settur tal-arkivjar u l-lingwa Maltija. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-aħħar żviluppi fil-Lvant Nofsani. Syria, Lebanon, Gaza, and there is that beacon of hope which is named Jordan. So you're right in the middle of the storm, but you have always sent a strong signal of stability and for the promotion of peace. And for that, I also truly commend you. I know we are living through very difficult and challenging times. What is happening in Gaza, as we had the opportunity to discuss before, is very worrying. Dr. tkellem dwar kif Malta laqgħet tfal u żgħażagħ Palestinjani biex jieħdu l-kura neċessarja u jkupraw mill-ġrieħi li ġarbu matul il-gwerra f'Gaza. Santant il-Prim Ministru Malti iltaqa' wkoll mal-Prim Ministru Ġordaniż Jaffar Ħasan.